posla? Ja sam svoj stručni ispit polagala na zimskom roku u osnovnoj školi Kajzerica u Zagrebu. Dobila sam predmet matematiku i imala sam matematiku u 3. razredu. Za sad sam dobila ponavljanje opsega geometrijskih likova, ali dobro, o tome ću reći malo nešto poslije. Za početak bi krenula od samog eseja, pošto je to bio početak. Dakle, 3 teme koje smo dobili na eseju bile su lutka u nastavi, druga tema je bila suvremeni učitelj i treća tema je bila metodička opravdanost izvan učioničke nastave. Ja sam odabrala ovu treću iz razloga što sam nekako i sama se najviše pripremala za tu temu, odnosno za izvan učioničku nastavu. I onda sam to povezala najviše sa kurikulumom nastavnog predmeta matematike. Navela sam neke primjere kako bi ja matematiku provela izvan učionice. Da sam povezala sa pravilnikom o izvanučioničkoj nastavi, sa kurikulumom i to je zapravo bilo to. Mislim, ja sam dosta napisala sam nekih 6 strana i kada su to vidjeli u očeva sam, odnosno savjetnici sam vidjela da je možda kao to previše, ali na kraju su pohvalili esej. Bitno je samo da kada se o nečemu piše da se to argumentira, da se ne ode previše izvan teme, jer onda mogu to zamjeriti, a ovako ako je i 6-7 strana, ali ako ostanete u temi je u redu. Tako da ja sam počela s tim nekim općenitim dijelom iz pravilnika, zatim sam navela primjere, argumentirala to i iz kurikuluma i to je to. I to kasnije, kažem, kad sam došla na usmeni su pohvalili, rekli su da je sve u redu. Nešto me metodičar pitao, samo sam navela primjer izvan učeničke nastave, pa me pitao otkud mi ta ideja i tako ja sam rekla da je to moja ideja, ali da sam pročitala u nekoj knjizi o tome i to je to. Ja sam imala dosta veliki razmak između eseja i sata, nekih skoro 3 tjedna, tako da sam se imala vremena pripremiti za sat. Kažem, dobila sam tu temu ponavljanja opsega geometrijskih likova. Učiteljica mi je dosta pomogla, mislim što se tiče, ja sam nju preko maila pitala o nekim osobitostima razreda, imali učenika s poteškoćama i sve, tako da to uvijek preporučam da se pita, da se možete što bolje pripremiti. Ona mi je to navela, rekla mi je koliko ima učenika, rekla mi je da mogu dosta ranije doći, da si pripremim klupe ako trebam za grupni rad ili nešto. I eto, meni je dobro prošao sat. Ja sam imala ponavljanje i svakako mislim da je to zahvalnije nekako nego kada se ima usvajanje novog nastavnog sadržaja, jer se možda može nekako više kroz neke razne aktivnosti zanimljivije djeci možda ponavljati nego što je to usvajanje, ali dobro, za svaki tip sata se može nešto kreativno i zanimljivo smisliti. Ja sam se jako bojala da neću imati dovoljno vremena. Mislim, baš sam puno taj sad pripremala i prolazila doma i sve, tako da, ali na kraju je bilo dobro. Završnu aktivnost sam imala samo procjenu i zvonilo je. Ja sam imala još 2-3 pitanja koje sam ih htjela pitati i nastavila sam s tim, nisam prekinula i na kraju su rekli da je to bilo u redu. To ne zamjeraju ako je tako, ali svakako ono što ja nekako preporučam i što sam čula iz iskustva kolegica i kolega, da ako vidite negdje u sredini sata da nećete stići, možda je dobro neku središnju aktivnost koja nije toliko, ajmo reći, bitna, preskočiti pa da stignete i zaokružiti cijeli sat sa završnom aktivnošću. Onda je došao usmeni. Na usmenom me samo metodičar nešto malo iza sebe pitao, ali uglavnom su pohvalili to. Što se tiče sata su isto rekli da je bio u redu. I na usmenom su me pitali, metodičar me pitao, ako se dobro sjećam, nastavni sadržaj koji se uči iz matematike u 1. razredu da mu nabrojim, iz aritmetike i geometrije. Pitao me nastavni sadržaj matematike 4. razreda. Tu nešto tražio i da nacrtam, jer sam ja spomenula kuteve, pa sam mu nešto crtala prave kuteve i pravce koji se sjeku pod pravim kutem, pa me to pitao. Koji metodičar ti je bio? Profesor Trupčević. I kako ti je iskustvo ovako generalno? Pa što se tiče njega jako pozitivno. Na satu pokušavala sam uglavnom da ne gledam otraga prema savjetnici, prema njemu, da se ne dekoncentriram, ali kada sam pogledala nekako je bio onako pozitivne vibracije slao
i na usmenom isto i dosta hoće postaviti podpitanja. Tako da ako i negdje zapela sam malo jednom ili dva put i stvarno postavi podpitanja i to kada sam išla crtat je bilo zato što sam zapela pa mi je htio pomoći. Tako da stvarno što se tiče njega, evo, jako ugodno sam se osjećala kad me on ispitivao i nisam imala neki, da sam bila dok me on ispitivao po nekim velikim stresom ili nešto. Tako da eto, to je u vezi pitanja iz metodike matematike. Ravnatelj škole me pitao što je Ustav, trodiobu vlasti i mislim da je to bilo to. Zatim je došla na red savjetnica, detaljno mi je pregledala dnevnik. Moj dnevnik je dosta bio opširan, ne znam, imao je oko 150 strana, ja sam to sve na računalo napisala i isprintala sam i uvezla kao knjigu. Da bude, prolistala ga je, pronašla je neke greške, imala sam 2-3 greške u ishodima i u očekivanjima međupredmetnih tema na nekim satima. I onda je to nešto komentirala, tako da savjetujem da mentori u školama dobro pregledaju posebno te ishode, međupredmetne teme i literaturu. Mislim da to zna dosta gledati savjetnica, tako da preporučam svakako da mentori detaljno pregledaju. Evo, to je nama promaklo, desi se, tako da to je komentirala i onda me pitala pitanja vezana dosta za te greške koje sam imala. Pitala me koliko nastavnih sati ima hrvatski u jednoj nastavnoj godini, koliko ima, mislim da, izvan nastavne aktivnosti. Pitala me cikluse međupredmetnih tema i mislim da je to bilo to. Možda još koje pitanje, ali ne mogu se sjetiti sada. Da, oni često znaju povezati, recimo savjetnica, ne znam, ako je nedavno bio neki stručni skup županijski, recimo, onda, jeste kolegice bili i onda te možda, meni se barem to dogodilo, morala sam govoriti o nečemu o čemu se baš radilo na skupu nakon što sam rekla da sam bila. U tom slučaju nešto što si ti kiksala u dnevniku, onda su te oko toga, jel tako? Znači, tako je, da. oni dosta povezuju. A i to je ona situacija kada lista totalno nasumično izvadi neku pripravu i onda zapravo malo pogleda, komentira ima li to sve smisla. Nije da oni sad to detaljno gledaju, ako sam dobro shvatila i vidjela, ali očito dovoljno dobro pogleda da neka očita greška ipak izađe na van. Da, mislim da nije ona naravno mogla detaljno ići tih mojih 150 strana gledati, ali vjerovatno ima nešto na što više obraća pažnju i eto, meni je našla te greške u tim ishodima, tako da eto, nekom se može dogoditi da pronađe grešku, neko možda ima grešku pa ne vidi to, ali eto, kažem, ja sam u tom trenu malo se prepala da će me zbog toga rušiti, ali onda kažem, me pitala ta pitanja, možda da ih nisam znala, možda bi drugačije završilo, ali sam znala argumentirati i rekla sam da sam svjesna grešaka koje je našla i da kada me pitala, kažem, znala sam je odgovoriti, pa je onda vidjela da znam i kasnije sve bilo u redu. Atmosfera isto bila u redu što se tiče i savjetnice Bašić, jel tako? Je, bilo u redu. Stvarno, onako je i kolegice prije mene koje su mi rekle kako je prošlo, su rekle da je uglavnom onako teče kao neki razgovor. Tako je meni bilo. Moram reći da prije stručnog i cijeli taj period mi je bio dosta stresan kao i svima, ali nekako nakon što sam to prošla sam si razmišljala da možda si nisam trebala stavljati toliki pritisak, ali eto, teško je to prije tako razmišljati. Tako da eto, na samom usmenom nije bilo toliko uopće stresno koliko sam mislila da će biti. A kako si se ti točno pripremala za taj usmeni? Kako si za esej? Recimo, on je prvi na redu. Pa evo, moram priznati da je meni puno pomogla kolegica koja je godinu dana prije mene polagala stručni. Imala je dosta materijala, imala je na primjer isprintane sve pravilnike, zakone, baš si je dala truda oko toga pa mi je proslijedila svoje materijale. Tako da, evo, koliko sam se prije počela pripremati, pa počela sam malo čitati pravilnike i zakone možda nekih 2 mjeseca prije, ali to nije bilo aktivno učenje nikakvo, jer ja jako volim znat što moram učiti i onda mi je nekako jako bilo teško kad nisam znala koji ću predmet imat,
a kad sam počela učiti, htjela sam nekako odmah to povezati s predmetom. I onda nisam ništa previše počela učiti dok nisam saznala predmet, tako da predmet sam saznala možda nekih mislim da je oko 2 tjedna prije pismenog i onda sam baš krenula u učenje, tako da eto, kažem, 2 tjedna prije sam aktivno počela učiti, bilo je na kraju ok. Opet je tu možda razlika, ja sam imala vremena između pismenog i usmenog dosta, pa sam stigla onda za taj usmeni sat se u ta 2 tjedna pripremiti, a neko ima odmah za 2 ili 3 dana, pa je ipak drugačije. Na primjer, za esej sam dosta učila pravilnike koji su mi na kraju pomogli, jer oni mislim da i traže da se poveže sa zakonom to što pišeš. Teme ovako sam prolazila općenito, kažem, ona je imala i dosta ispisanih tih tema, pa sam kod nje pogledala, pa sam si ja, nisam pisala cijela eseje doma, nego sam si za svaku temu nekako u natuknicama napisala i tako učila. Za usmeni sam najviše te pravilnike i zakon o odgoju i obrazovanju. To sam isto nekako pokušala izvući, ajmo reći, svakog tog članka nešto najbitnije, pa sam na taj način učila. I za sat, ko sat, to se treba pripremiti za sat na temu koju dobiješ. I to je to. Meni su dosta pomogle i učiteljice iz moje škole gdje radim i mentorica kojima sam poslala pripremu, pa su me i one ispravile nešto i tako. Jesi probala možda svoj sat prije? Recimo Jesam, u svojoj školi u kojoj radiš? Jesam, probala sam i to sam zaboravila napomenuti da mi je puno pomoglo, upravo zbog tog vremena možda. Iako sve to ovisi od razreda do razreda, taj razred gdje sam bila na stručnom je 3. razred, već su, ajmo reći, veliki i navikli su na te stručne ispite i brzi su jako. U mojoj školi djeca nisu navikla na možda takav način rada. Mislim, ne na takav način rada, nego nekako da sve tako mora biti u minutu strukturirano. I onda je to sve duže trajalo, pa sam zato bila malo u strahu, ali mentorica i ta učiteljica kod koje sam probala su mi savjetovala da nešto izbacim, ja sam na svoju ruku ostavila jer sam računala da će možda ova djeca biti brža i stvarno je bilo na kraju tako. Tako da to je dobro da probati ako se ima prilika. Usmeni? To je isto onda bila priprema koji za esej zapravo, ti iščitavaš pravilnike, zakone, sve što možeš i onda ovo kad saznaš datum onda kreneš i s metodikom. Zapravo da, najviše sam te pravilnike i zakone prolazila i ustav i metodiku sam učila zapravo po metodici koju smo mi imali na fakultetu. To su zapravo bile doslovno te prezentacije koje smo mi prolazili na faksu, tako da sam po tome učila jer znam da i dalje tako pitaju i da to traže, pa sam po tome učila. Imaš neki savjet možda za pripravnike koji nisu studirali u Zagrebu, a recimo žele polagati matematiku i to uspješno kod profesora Trupčevića? Kako da oni polože ako recimo nemaju te prezentacije i gdje ih mogu nabaviti? Pa evo, kažem, meni je ta kolegica također imala matematiku godina prije, ona je imala to isprintano pa mi je dala, ali ja vjerujem da, mislim, ja sam po svim grupama još na Facebooku, tako da evo, ako neko dobije, ko nije iz Zagreba, a želi polagati matematiku u Zagrebu, može mi se javiti tako da mogu proslijediti nekome, ako se neko odluči slobodno neka mi se javi na Face. Je stresno i ne znam osobu koja je rekla da nije stresno prije toga, ali na kraju krajeva imam stvarno pozitivno iskustvo i kad se to prođe stvarno, ono kako se kaže, kamen ti padne sa srca. Znam da uvijek svi dijele ta pitanja i sve sa tih ispita i nekako stvarno uvijek pitaju nekako slična pitanja. Niko ne garantira da će opet biti ista pitanja i ponavljati se, ali mislim, mimo toga, nečega što je glavno i nema puno toga drugog za pitati, pogotovo, mislim, ja govorim sad iz perspektive metodike matematike, koju sam ja išla stvarno nekako u detalje učiti, a kasnije kada sam prošla, sam si mislila možda nisam u toliku dubinu trebala, nego samo to osnovno možda po razredima. Mislim da je njima bitno da vide da u praksi mi znamo to. Što se uči u kojem razredu i kako bi ti nešto naučio učenike. Na kraju krajeva mislim da je stvarno to najbitnije. Evo, i možda iz te matematike
nastavne metode, nastavna sredstva pomagala i znanstvena načela matematike, i to je nekako najviše što sam ja čula da pitaju.